tunaingia Nyansiongo Kisii. Finally tuko hapa Nyansiongo. Borabu. Yes, Nyansiongo hapa. Borabu constituency. Lakini bono kwa wale watu Nyansiongo Kisii lakini Nyansiongo yere Nyamira. Yani Kisii ge bali renga kosi. I told you agi omaete Kisii ne lieteri egete go peak litene ne tegusi. Wala ron biamo gusi. Okay. Yes, wala ega to kwa Kisii na bo verified nga igongusi lakini Nyansiongo gere Nyamira. Twende Nyansiongo basi. Nyansiongo. Kulikoni bwana? Bwana, urafiki wa ndani. Urafiki wa ndani. Ni kitu cha muhimu lakini pia kikitumika vizuri. Bwana, umusacho yomo erenale people. Naende mbasikaine no mungwano ndenero musacha. Basikaine sana babera basani myake mengi. Musacho yi musani erenale people. Na rete people. Tutuka nubuka ba. People bae bakaragenda so buburwa. Kama ndio se so buburwa. Se marekebisha kitu korumaka. That is very specific. Yes. So buburwa. Kama marekebisha nara chitu ko korumake bunankorengia. Bono munkwano yo kibahati mbaya. Oyo mukaye basi nyereta akagenda so buburwa. Bono yo umusani yore pipere mukaye na ya yere intact. Yes. Mungwano yagacha gasiribu mabwaye. Bahati mbaya. Pole sana. Naende no musani sana bwo mungwano uri. Amatanga kagenderete ngwate banga no cyo weke kandi. Asianyabuka. Anyabuka se omo washego mu bazia sirete. Asikofu. Asikofu nyasabe kenkora ya saga yase bali bakubiku. Kwano obuno busari bwo rocho. Kwano nera kabike kambi asumusa asinka yumusani waye. Twigiyagero musani yo twigire ngagi. Ochire elinda ene gingo moyo musani yo koreka dela senchire bwenerete. Na mokomo kwano yo namanye tu bongwano no musani wumu wako ye uyuri maremu sana. Ananyora basani kulira na bali bakachira bate banga bwana kinda atanga no kole BCD. Very good. Very good. Megonga ndipo. Yes. Timaji ko seye chibu maana sije chibuli mara timaji tekini kwa berebo. Bono yo agateba iga kumuranche. Kaki monti stab monti ga bigo muranche. Ritukulia matanga ligaika. Amatanga akaira abantu bose bakagenda. Omungwano lino ali nyumba mu amaremu akanyigete. Alegatienge miruri ya jire kolengana buno musani ya motegeti. Akabera siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Bantu bako chakubura ni agi. Mungwano kiabali kurwa ya seri mungwano yokurwa dada ki mungwano ya butira ikengeje. Na mungwano bako muchiro matagi atebete. Gaki ira na ariete na nyagusira no musani no monene. Igante betinga kiga kinche ya oyode ginda agende mapya bangu twagandire. Okore BCD. Kyogende muone orantu bigire mugungu wake. Ikiagera natoro butanta niboke ekero embeo ya mwakire na arure sei. Igo in other words akamachiko motebinga inherit mukaye should awe araba na mukaye in case urura sense mungwano litata agachikweresa magana y'abantu bagakumia agateba anchega akina muwita yoriyo ko murangite lakini yo kolengana na nyagusira ira tuwa ya dedimba mukaye inama yete kya degeko abantu bakabajiti kubona kile bakaunchira baisos bijesi mukaye mukaye agakira buna majari nyungu akakira pita kwa ndigende akabatebi go musajo gaki kumuranje ngambo time tigamba akateba kwanza mboni yoli akaswata Mungu yoli kole nade kwaza sio musajo bwana akasaji ayiro mungu ara mungu ke chumbi yaguzi wala mziki wala no content creator ngiko mara ndo akitini ndikora magore kweli kile ndio mungu ya sajo mba agayara gudada karara omaye desika boro boka mukoyi nyagusira tari gukwana kende abantu mayete bakabwata chinsi bakakuminkieke
mukayo ko kana manyete arrangement yo ngana basani ba mukayo na manyete no musani omonene lakini nitumbira ta mayete vike wana gatebanga ti ngokwana kira ati ngokwaye mba isegusari mungwano yenkoro na indi bura nyore musacho no mutigire tichira bote n'ibintu gete idaji account number na bintu bili no bayo na asale na digasi siverigo nizongera ni mumbe abura wale ro kalegire gora kwanyu yera lilia so yochire kidajenga na basisimeria mungwano hiyo na batige twinjire iyo bana bantu bakumetinga na kia twere bale mugo tena kigima igono ale as we are speaking ali yati moko agiti yakajike so zingane mukaye no akali so walipana repeat hidaya nalikuwa kwa mwete kwa no sino musajo mutumete sabo akaye musajo mutumete iwo mujando no renga samwa okay ata aye enyo mana kongo na inde kintu kurukungi will omwando ne kintu kigukumisana in fact utarali omwando manyanga ki ando ngelindo gera chajigo ikiagera bilija. By the way, a will is admissible in court naande omwando gogosikwa yes tutakiriko kogenda against nagotoranu wanje tuligotoranu wana bagakwite mbasinyiri kurwa bro te basinyire chinyimbo bagotunga kwira na indi kiegera bodo mbaro chigete bagora ngwaro batikira soyo na mugungu ndo bati mujando okiri musani musacho ngenge tinda itikwaira kutura kujara kutabana tinyo kama tigene kiya ngetaneti atikira la beto kikakere kabete ya kasonyomba mungwano yo musubati yeye tigete siko anyway Adogora magazeti haya. Zero kichiko zela basoli yake kwa ila short while. Ndi mwada tala mbestazi wewe. Angio wa Angola. Okay, saa ngapi? Saa moja usiku. Hiyo nitaitazama.